Fis-sena grandjuża tal-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija fil-Kapitali Maltija ġie firmat ftehim bejn 6 entitajiet kulturali li se jkunu qed itellgħu diversi attivitajiet fil-Festival ta' Prestiġju Internazzjonali Malta Biennale.art. Dan il-Festival tal-Arti Kontemporanja se jsir għall-ewwel darba f'pajjiżna bejn Marzu u Mejju tas-sena d-dieħla u fiha se jieħdu sehem 80 artist minn 23 pajjiż. Din l-ewwel edizzjoni tal-festival hija ispirata mill-prestiġju li joffru 21 sit kulturali u storiċi majestużi f'pajjiżna li se jospitaw lill-artisti. Il-President ta' dan il-festival Mario Kutajjar spjega kif issa li ġie stiġilat il-ftehim bejn l-entitajiet kulturali li se jżewqu dan il-festival qed isiru l-aħħartijiet fis-siti biex jilqgħu varjetà ta' arti minn perspettivi u kulturi differenti. Qed nippreparaw iktar is-siti tagħna biex jilqgħu ġew fihom l-arti kontemporanja wara li ħriġna sejħiet internazzjonali li kellna mal-2500 applikazzjoni li minnhom u hemmhekk tara il-proċess ta' għażla li għadu kemm intemm ftit ilu, il-proċess ta' għażla biex inżilna għal 80 artist. Id-direttur artistiku kuratriċi indipendenti Taljana Sofia Baldi Pieghi iddeskrivet li siti storiċi Maltin li se jospitaw lill-artisti bħala vetrina għall-arti kontemporanja. Hija qalet ukoll li dan l-avveniment internazzjonali se jagħmel minn Malta fabbrika tal-arti kontemporanja biex artisti minn kull rokna tad-dinja iwasslu l-perspettiva tagħhom bil-vuċi tal-Maltin. Faħret anki l-impenn ta' Malta li fis-sfond ta' kriżijiet umanitarji, soċjali, ekonomiċi u ambjentali madwar id-dinja għażlet li twassal messaġġ ta' da permezz tal-arti. We are talking about 100 new art pieces and each of them inspired by the Maltese cultural heritage as a reaction or a relation with the Maltese cultural heritage. So hopefully this will be an opportunity also to reconceive our relation with the cultural heritage that are not just venue, are not just empty space, but are space with their own history and memory, and it's important to re-establish again this dialogue between the past and our future. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti Owen Bonnici jinnota kif dan l-avveniment ġab flimkien diversi entitajiet mis-settur kulturali illi flimkien ma' Heritage Malta se jagħtu edizzjoni inaugurali mill-aqwa biex fuqha jistrieħu edizzjonijiet tal-ġejjieni.